Rotary turistički voz Maravnom dolinom po 13. put ide Unskom prugom. Danas prelijep dan ovdje u Nacionalnom parku Una, Bosni i Hercegovini i Rotary turistički voz ove godine je najmasovniji, oko 200 učesnika ovoga voza. Promocija je najbitnija kada je u pitanju nacionalni park i promocija rijeke Une, ali ne samo rijeke Une, nego i svi ostali vrijednosti koje postoje na ovom području. I želimo naravno i promovirati Unsku prugu koja je nažalost od mnogih zaboravljena i Unsku prugu želimo promovirati jer vjerujemo i znamo da Unska pruga može biti i donijeti, može biti dobro ekonomski valorizirana, može donijeti benefite za širu društvenu zajednicu i kroz novi proizvod, turistički voz Maravnom dolinom treba da se uputimo ka Martinbrodu, Štrbačkom buku, Kulem Vakufu i onim netaknutim dijelovima prirode koje je Nacionalni park Una baština. Pišće ljepotice žene rumene, rumena je, dela i jabuka još na grani, svoju sobu čeka, neće do vijeka, sura prodo kući dođa. Prostora, ako ima neko volje, slobodno se prijavite, treba mi 6, znači na jednoj i na drugoj.
Današnji dan je protekao onako kako je zamišljen, uz malu, evo da kažem, nezgodu kiše, ali i to je draž cjelodnevnog izleta, znači vidjeli smo sve. Zaista je bio fantastičan dan, svi koji su učestvovali u ovom 13. Rotary vozu su bili jako zadovoljni, doživjeli su jedno putovanje s Smaragdnom dolinom koje vjerujem neće zaboraviti. Ono što smo im poručili na kraju, ne trebate ništa drugo raditi, samo pričajte o ovome, to će biti za nas najbolja pohvala. Zadovoljni? Zašto smo se dogovorili? Zadovoljni, sve u redu, prošlo. Nadamo se da ćemo se uspjeti odmoriti, makar večeras, a idemo sutra u 6. organizaciju 44. internacionalne turističke regate.